Shortly. BK Payday. Match of vandaag kenzakaleni mfethu? Mfethu. Sibuhlungu. Yazi ngizelana ngihappy ukuthi Sundowns nayo idliwe yabo. So nama ngifikelana nayo nakwenzeka ezinye izinto. Ubonile amakhosi ajabule kanjani? Amakhosi ejabulile. Labantu laba yazi bafana nani? Labantu uthi ma uyindoda ongasupport ekhaya. Uloko uthenga utshwala estrateni. Abantu bajabula uthi lo baba lo uyabuthenga utshwala. Bafana namakhosi. Abakhona ukondla ekhaya. Ena labantu lawo yazi bafana na labantu lawo uthi bona bajabulisa ukuthi Pirates idliwe ngathi sibayenzele happiness mara abekho ndawo Iluze Pirates abayenzeli nix. Happiness nje kubo ukuthi bajabulile ukuthi hayi Pirates idliwe mara bona phela icup yabo le bebathi bona ba defender yona Kusho izos defender ke Nedbank. yona izos defender bo Kesrick mara nathi Pirates hayi Uyabachacha mina uyabachacha. yo Kesrick But once and always. No. Phela lana size vele confidence iphelele lana ukuthi thina siyadlula nje sigudla ngehlathi. Mamela PK mamela ne. Mbuzo wogcina ngicela nje in short iPirates sele ngeleague ngabe izoyithatha ileague na? Eish mfethu yazi ngiphefumula kabuhlungu kanjani. Ileague yethu Ileague ebhakaneya. mara ngendlela kwenzeka ngayo ikona. Ileague ebhakaneya nzwile bafethu PSL Pulse Danko. Mara akomnanda ngathi siyasinalo velu yo. Awuthi sivala Danko bafethu please subscribe.